prvi put stojao ispred dijamanta. Kad sam ga upoznao izbliza, me pitao jedno pitanje. I to onako nekako se smješka rekao: What's your dream, man? Šta su ti snovi? Dok sam ga gledao, ja sam razmišljao, pa kako jednostavno šta su mi snovi? Sve. Ne, what's your really dream, man? Da sam ja ulovio tome da razmišljam šta su mi stvarno snovi. Onda me dokusurio kad je rekao: reci mi 7 razloga zašto radiš ovaj posao. 7 razloga zašto radim. Zato što želim biti dijamant. Zato što želim biti slobodan. Zato što želim biti milioner. Ja se opet vratio na to, zato što želim biti dijamant. Zato što želim biti dijamant. Samo sam to govorio, zato što želim biti dijamant. Ja sam rekao zbog toga što želim imati svoj ranč s konjima, sa životinjama gdje mogu ići kad god hoću, daleko od grada i daleko od gradskog sranja i gradske gužve i gradske matrice, da se mogu uzeti vremena za sebe, biti sam sa sobom. Ja sam rekao zbog toga što želim, ako budem imao nekad princezu u životu, želim joj dati sve što princeza poželi. Želim putovati po svijetu, želim godinu dana na godinu živjeti na suncu. Želim godinu dana na godinu živjeti na suncu. I onda mi je rekao: ako si čvrsto odlučio da ti je najvažnija stvar biti dijamant, zato što on razumije šta znači biti dijamant, sve što treba je treba da se ne pustiš ljudima iz svijeta da ti ukradu snove, da ne pustiš da razni prosječni ljudi koji ne znaju šta bi htjeli utiču na to da ti prekineš svoju misiju. Trebaš sjesti u auto i trebaš voziti kilometre. Trebaš voziti kilometre i tražiti svojih 6 pravih ljudi. Gdje god te put vodi dok ih ne nađeš, moraš naći 6 pravih ljudi. Kad je pričao to na engleskom, nije mi trebalo prevoda ni malo. Držao me za rame i rekao mi je: drive the miles, man, drive the miles. Hvala Bogu da mi je zet kupio golfa prije 6 godina za 2500 maraka, jedinicu golfa žutog, koga se sjećaju svi ljudi koji su u prvom redu. Hvala Bogu da sam s tim golfom mogao doći od Ljubljane do Pule i da je eventualno tek u Puli pukao i počeo se dimiti ili tako nešto raditi. Hvala Bogu. Sve što vi trebate je to da kad ste u autu sami sa sobom, kad vam rade te emocije, kad se sjetite tog Rokija kako se penje, kad se sjetite na svoju djecu, ako vam radi auto, naravno, da se ne pustite saboterima u glavi, da razmišljate samo o tome kako jedino što je važno je dati svojoj familiji, sebi ono što želiš, a to je u dijamantu. Da želiš vrijeme i novac, da si umoran, bolestan od toga da radiš za druge, da si umoran, bolestan od toga da radiš za ništa, da si bolestan od toga da ti drugi govore šta trebaš, da budeš slobodan, da budeš dijamant, neovisan ni o kome sa strane, ama ni o kome sa strane. Da možeš dati svojoj djeci bez da se opravdavaš: ne može ovo, ne može ono. Može, ako ja postanem dijamant, može sve što moje dijete poželi. Sve što ja moram voziti kilometre, moram držati oči na svojim snovima. Sve što mi treba je da sam povezan sa svojim sponzorom, zato što moj sponzor zna gdje ja vozim kilometre. I svako toliko da mu pošaljem poruku, da mu se zahvalim zato što znam da je sa mnom.
Sve što mi treba je da jedan čovjek vjeruje u mene da ja to mogu napraviti. I kad ti je najteže, kad se vraćaš sa nekog odvratnog plana gdje su te izgazili ko zadnjeg štakora, zato što si im ispao nevjerodostojan, zato što nisu razumjeli ideju, zato što si došao preklađen, nedovoljno jak, kad ti je najteže, kad dođeš do toga da li bi ili ne bi odustao. Uzmi si kasetu svog najdražeg, nekog koga slušaš, stavi kasetu i ne daj okolini da te pobjedi. Jedina misija koju ima svaki od nas: Go Diamond!